Okusara Juma aha muzito gwa Ikraho munimbarra kwa ebemberwa Sheikh Yahya Karungi omushomesa Al-Shuddai Islamic Secondary School kandi ogu yayihanangiriza abasiramu butahwamani okushaba Allah okubaha ebyo barikwenda. Allah subhanahu wa ta'ala ngejja ayagalamu abantu abamujjukira wadhakiruna Allah kathira wadhakirat a'adda Allah lahum. Allah yabateekera al-maghfira okubasonyiwa n'ebintu ebirala. Allah yagala nnyo abantu abamujjukira. So mu bantu Allah batazzayo duwa zaabwe be bantu abamujjukira. Owokubiri wal mazlum, omuntu alayazamanyiziddwa Allah tazzaayo duwaye gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero. Ogu yashabira kandi yasasira abantu abariyo nibitwa mu mahanga nka Israel kandi yashaba abantu kubashabira. Omugandi District Kadho Wambara Sheikh Abdallah Mukwaya yashaba abamashomero kwejumbira omu kushomesa abaana ebintu ebikwatagine n'emiturire ya burijo. Abaana kukora bari omu practical zitari theories ezipezira z'okushoma America tutakugimanya. Abaana bwatoreka ebyokulya, bwatoreka vitamins, carbohydrates, bwatoreka itaka, bakiri abaana bato. Terana munonga ebintu ebyokulya twenda abaana bitu bamanye endya yitu nora neta shamire abantu bingi nora turire eryo twasiro za sukari pressure twanshansira kushemesa abana practical work. Abana bantu babuza otumbuzo oteki niki otumureke embuzi awjetembwa. So twenda kuboreka ngu abana bine kukwataho twantu bashomesa bine kufiringa akamanya teja akatanisa. Okugamba ebi District Kadhi abatayayira beja hishomero lyambarra Quality Kindergarten ahamworeko gwe barikwega. Amakuru aga gashakwa na Good Fatuma.